Dewi Durga putri sejati, wadya prajurit putri Yogyakarta sakti. Maju tak gentar, musuh pasti dilawan. Setangguh apapun pasti dia menang. Dewi Durga putri sejati, wadya prajurit putri Yogyakarta sakti. Maju tak gentar, pasti dilawan. Setangguh apapun pasti dia menang.
tidurku. Ya, ya, ya. Ae. Hei, ya. No, 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 no. Ayo, ae. Ya, ya, ya. Ya, ya,
Ora larang
Betari dur kaya tunjukkan aksi. Hei, ya, ya. Thế nào? Kìa, không được. So, thế, hạ
setel kalem kembangi ati. Kersane pripun iki, Pak? Lagu lagi napa ditarik? Lagu malih. Ya. Ya pingsut lagune apa? Oh, kesayangan. Oh iya. Kesayangan. Monggo. Ayo, DA. Ayo,
kesayangan sudah. Loh. Yang satu kok nangis kenapa? Bonekanya ketinggalan ya. Ya, semoga pawangnya mana? Ya, pawangnya mana? Monggo. Ayo. Ayo Mas Karno, Mas Karno. Mas Karno, monggo. Ae. Ao. Yo. Hei, yo. Yang ditarik mau penari dulu atau gedruk dulu, monggo? Penari dulu apa gedruk dulu? Mau yang mana dulu Pak De? Gedruk dulu? Gedruk. Bareng lagi? Bareng kabeh? Ya, ayo bareng kabeh. Ayo. Hei. Ya, Pandita Gedruk yo.
Hei, monggo pepeane Mas. Ya.
Ya takon isik lagune apa? Mangga. Tembangnya napa niki, Pak? Ya, yo. Sangune klona Sewandana kita. Sengake yo. Yo, ya. Dibantu ya dibantu anak wong ya pulaune adoh tenan nek kene gendong tekan gone ora tekan kerasa hebat itu gendong. Thank you.
bali tok. Ya sekali yo. Ayo. Mas Badi kok duduk. Nek yo tak alon-alon yo Pak Mini rene. Makaten para pamirsa, Bapak Putri sampun pariwarna kantun ingkang klasik pramila kula aturi sabar sawetawis.